semuanya. Oke, Japa Rong hari ini sekarang lagi ada di Fort Point by Sheraton di Makassar, dan sekarang ini kita akan masuk ke acara event, karena acara event ini adalah acara yang kami selenggarakan di Kota Makassar. Ini tuh kalau di Jakarta itu seperti Jakarta Fashion Week gitu. Terus tahun ini temanya itu the future of culture. Dan kita akan masuk. Sebenarnya kalau yang pakai beginian itu yang punya tenan atau panitia gitu. Kenapa saya pakai ini? Karena teman saya itu ada tayangan di dalam tenan makanan, dan dia akan masuk ke dalam sana. Tahun ini seperti apa? Kita lihat. Di sini juga ada fotonya, dan kita akan masuk ke dalam sana. Presents Adifa Elfenbenour. Terima kasih Bu Hajah.
Di dalam setiap hembusan nafasku, tapak kaki menyusuri. Aku berpetualang antara pagi, siang, senja. Adapun kini dan yang telah berlalu, hingga akhirnya malam pun berlalu. Tak sendiri, tidak. Tak pernah aku sendiri. Dalam teka-teki demi teka-teki, seolah-olah aku bermain, namun sesungguhnya aku diuji dengan satu-satunya kekuatan yang diberi, yaitu doa. Orang melompat lagi. Mau lari ke awet. Lebih tapi lebih cantik ini. So you say you wanna get away. We don't need a plane. Could be your escape. Take you to a place like there's no time, no space. I could be a private island on a different planet. Anything could happen. Listen to the waves. Let it come wash away back. God, could it be your fantasy? God, could it be your fantasy? Underneath the palm trees, leave your worries. Listen to the quiet, say you wanna get so high, breathe me in like air. Listen to the quiet, let yourself unwind and get lost in the garden of my mind. The way you wanna get so high, breathe me in like air tonight. Let yourself unwind, get lost in the garden of my mind. The way you want it. Let yourself unwind, get lost in the garden of my mind. I could be a private island underneath the palm trees. You can leave your worries. Listen to the waves. Let it come wash away your pain. God, could it be your fantasy? God, could it be your fantasy? Underneath the palm trees, leave your worries. Listen to the birds, say you wanna underneath the palm trees, leave your worries. Fashion show kita akan jalan-jalan lagi di sini, penerbangan tenan-tenan dan baju. Kita akan keliling-keliling. Reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ada akustikannya juga di sini. Kita akan keliling-keliling lagi. Kemana saja dan kita ke sini saja. Food court, karena di situ ada teman saya punya tenan dan yang masak ke situ saya. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Tenan teman saya. Ini tetangga saya. Ini ownernya pisang gerobak hijau. Ini ownernya gerobak hijau. Tidak mau diekspos karena dia orang kaya masalahnya. Jepang hari ini yang lupa datang besok karena sampai hari Minggu. Oke, bye.